ishomero rya Mother Mary ryo mu town council ya Kamwenge kandi obusinguzo buno bavugegekero kutamani omukushoma hamwe no kutina mukama. Nsima mukama kubana mfuniro mchaboko jari irishomero Mother Mary kana marecha mshanju. Nsima mukama kuba nkozirobonera 11 ikitumire nahika kayika no bonera mshanju no kujangumbiye nishomero tutabona amani ndi kwimuka winter na za breaks nyinshi ndikurikize bacabanje ibintu bangambira ndi kubakurikiza je ndikore bakungambira naye ndi kuwenzera kushoma namani ino masomero mingi abo kuba bazize gukora ubonero mushanju abo kuba hina batavuyikize ni mane bwembazo muzujini mweni nitwara kagishaka kusima abashomesa abatende cy'abanyi abanyebembire nangwa n'abazire banje batira mamani no kushashura school fees. Aha beji 10 bakoze revuzo 8 biziro mu idara ryo kubanza kandi umukaga biziro mu idara rya kabiri. Ishomero rya hamusinje gwedine nkaturuka kandi abeje n'abashomesa ubwe micone mitwarize. Sistemero mu rwo kubanza pioneers bitu bebarya 14 bakora 8 mu first grade kandi mu first grade abasinje n'abana bashatu abine mushanje then from second grade kinabana mukaga aherukira 17 semeriro mnonga kugiranye n'obonero mwenda nisima bazire banje kunshashura school fees kika cyamushanje ogugubire guryo murundo gwo kubanza kushtamisa beje be cyamushanju kandi bakozoro mvuvuzo bitireho musinje gumiro mu kutungura ibyo bwegese mu district ya Kamwenge. Father Isidore Ndajimana urumukama wishomereri najera ngo ishomero ryo mahisa nyungo kuhendere ntebekansa ezo kutunga ineb center number chwera beje utosho kuburuza bwa hishomereri abana bitu abe cyamushanju abarakore bizamu umurundi gwa kabiri nibaza kubikorera aha campus yetu tibaraje gukorera handi abo kuba registration yo kutunga center number iri no kwa ahundi kugambira kandi twaromisha go kusima mwana wa njogo kugira basije kwihangana kapayiniya koko yashigambire ikoraje akayobonera mushanju Gashakwa Anthony Twine.